Kajing yutu kana sepang ka para marjan, kaba itana tia ulok jong ka para marjan. Kasimi kalong ka samla kaba bahabriu, kalong kaba snguhe bat kaba snguweng bha yarade. Kasimi kalaya tok bat usandar, tang ba kam da kemen namar udei uba syong klinik bat u doktor. Bat uyok tulop ru tang khatsan hajar si benai. Watla ka tulop jong u kabarit makana, usandar upen bit penbiang ya kalok jong u na dong sadong, tang ban kemen kalok. Henry kalok jong u pat kam hun, dalak sna usatik siar kuat de sa uloket siar. Kajingyo pisa jong usandar, kabiang hi, tang ba upen biang pelat ya kalok jong u. Tang syuyok tulop, marsi sngiru om dan pisa syuk. Teha kawai kesngi, ulok jongka ulak hina jing tiak dang step. Dap kendai bejemen step, kasimi kempat kina jing tiak. Usandar umulekno sa klinik, bat ulet kersiu syuai kalok jong u. Usandar ulet sa kamera tiak bat ulaong. Hei simi, balai pitiak sa kumne, kino se. Kasimi kelamai kelaya u bat kelaong, balai dangat tiak, tut ya pise. Usandar ulaong, balai tang ban kren ru om long se. Kasimi kelaong, balai ngan syukhi dang step, bahap penset jaya pi. Usandar ulas ngutu, imat kelok jonga ka kwa AA, namar da ila kwa AA ile bet kumne brabor. Usandar ulaong ka direct, balai pi kwa ayu, toong ngan wanra manga. Kasimi kelaong, karukom terwajong pi te kelong kumbapin ailot yanga. Kasimi kelaong biang, naduk kato kesngi ngala pa ya pi bapin wanra yu kenjerik siar. Haduk mentah pi klem wanra namar bapi sengap daka skor kadiang pi penmi pat daka skor kamon. Usandar ulaong, simi, pensione, kat uloket siar te urem dor bha, ngan wanra kumnoken, ngahap tiet kat kajingla ibor lajong em. Bat ap syua kumba arane laib nai ngin sayapet. Kasimi kelaong, te balai pat pikili nga bangah kwa ayu, kilet treno lakakam lajong namar ngasngok takli. Usandar ka ksiar bandang skor la penshna, satik siaru ula penshna. Kasimi kadai kabalalot ka kwa pat sa uloket ksiar. Kadba kasimi kadang yangkai habarenda, kayo i badon arngut kisilok ki badang wansa temai hakadong jongki. Kasimi ka pejaki bat kalaong. Wow jing hansom ute usenrang. Bes bha kine ki shikopel. Kinete ki David ki barius pa bha imat. Kaliru barem dor bha. Ki chan kine pru bastai bha. Sapet ulok jongate kaliru omdon kaduru ba ima. Kasimi kalaong. Ngan salit rung haying jongki hakawai kasngi. Ap syua menta bakidang syuan. Kini ki arngut silok, ka kente ki khot id dakarima, bat ulok jong kapat ki khot da ubes. Teha kawai kasngi, kasimi kalit haying jong ki bat kapres ya kabel. Ubes ulit pli ya kaying, mano bawan haying jong ki. Enda ubes ulah pli ya ka jingkang, kasimi kalaong, ngasa hang ni marjan bat pi, bat ngamut ban wanpan sini ya pi kendiat. Ubes ulah khot ya kalok, Rima, Rima, ay sini lem ya ina ikong masak marjan. Kalok jong u kawan rai u sini sibul. Kasimi ka pet lengo ya kaying jong ki bakat no ki penlek sta ya kaying, kapu kapieng bha. Karima kala ay ha kasimi ya u sini. Kasimi ka kti ka shim ya u sini, Henry ka khamat pat ka pet uloket ksiar badang karima harendang bat kala perkat. Une uloket te udai ubarem dor bha imat. Karima bat ubas ki ong ka ale se rung haying. Kasimi kalaong ngan sawan rung biang hakawai kaski. Kasimi kalitno sa ying lajong karak de bat usini hakabul. Usandar ulaong. Are piwan pan sini le ayu ya ki para marjan ngayo i usini udang bun bha. Kalok jong u kalaong. Pi pim snutu, lada pi snutu em pim tre hiru ban lech syong klinik kumne. Suki-suki kasimi klaya rung yami bha bat karima. Baro arngut silok ya sotenat bha ya kasimi. Karima teng-teng kalidon kam sene syatay, bat kasimi lada kam dan makna karima, kalit syong kai bet bat ubes haying. Kini baro arngut kia tuk hana, kidayar kia bler. Ubes ulaong, lak biang pikong, pite pikong mikbha, tang ban rekhiru sibet ngan sayap. Kasimi kelakan ij ubes,
Wat juong se kumta lada pinyap no mapi tiang ngapat ngan wan kai bat no. Ubes ulaong balay kong pikiran kumta. Kasimi kelapan klet ya bat kalaong balay klat tiang ne ngasukran kai teng-teng bat kini berarngut clear kibiang. Kasimi kedon jing mut ban pengop ya ubes hakikam sniu kenang bakan yok kamai pisa ya Namar katip ba ubes bat karima kidei kibarius pa bat day tang ubes ubalak ban ay ka jingkwa arha jong kasimi. Ubes iit bhai ka lok jong kumju karima ka iit bat kasannya ay ulok la jong. Tiha ko way kasingi biang kasimi klik kai biang haying jong karima. Karima kalaong ale kong ngidangnya kran syapang jong pihi. Kasimi kalaong piyakran ayu syapang jong nga. Karima kalaong, ubes ken uyaro bahaya pilong ke para marjan ke basngu tenat bat kumma pi te 4 judon para marjan. Karima ru kaya ro bat kasngu tenat bahaya kasimi. Kasimi katnu kadap daka jingkemen hapok ka mensim jongka. Bat ka perkat hapok bensim, sisin kasngi ubes sangat bet yanga. Kat pa kasimi kadang syongkai haying jongki. Karima kalaong yu ubes. Bes, ngihap bandai sa haying imay hadu arpos ngi ay namar upara jonga unsaya to. Ubes ulaong, ngate ngam yu asyuti hadu arpos ngi dengan sawan bet jakas ngi to. Kasimi kayo sngaw bakarima kan salit sa haying jonga kami hadu arpos ngi ay dengan tau no dakaplan man pengat yu ubes hakajar. Bat ulog jongaru umdon tengrayo lat bha. Ha kasngi kababut, karima kalit no haying kami lajong. Dap arsingi kasimi kalit haying jong ubes sakapor kandai beje menmit bat kelatit jaka jingkang. Ubes ulit pli ka jingkang. Kasimi kalaong ya balay pislam ban pli ya kaying. Ubes ulaong kong ngadang syet jing syet namar ngambang ban bamja hadukan. Kasimi kalaong balay pimpa syet yang nga. Ubes ulaong pikong laylay ngan syet hi namar ngasotenat ban syet jing syet. Kasimi pat kalaong, ngapat ngam sultanat bapin syet mapi, namar ngaru ngadon, watla irima imdon haying makana, ngapat ngadon Kasimi kalit syakam rasyat ban pensyet jay ubes. Kasimi haying la jong kam ju syet jing syet, ka syet kai teng-teng, kambun ba syet ulok jongka. Kasimi kalit pensyet jay bat mit bat setiap ubes. Ubes ru ulah sultanat bahaya ka jingira baspun jong kasimi ya Ubes ulaong ya ka, ngamla syuk ban siu keliang ya pikong, lada pimirap syet jing syet mapi, te ngamla ban lay cha office. Te haka way kasingi, kasimi kalay haying jong ubes dang haka por nyaw baje mensdap. Ubes ulah perkat, kumno ikong isyat wan baik pra baje ban pensyet jaya nga, mentapat balay iwan nyaw baje. Kasimi kalaong, bes lada pimdom te long ne bangan lech sum hakam rasum jong pi namar ka syawar jongi kalas niu. Ubes ulaong, kiki en le ayu sabasyusum. Kasimi kalech syakam rasum bat kalabo daka mobile jongka balong ban syandur. Kasimi namar bakala plan kalah hela hakam rasum. Ubes uwan mare wood bajia ayu ikong. Utang syupuay hakam rasum. Kasimi kelakdup trat yu ubes lakum bakatu kat nepor Ka mobile jong kasimi, ka syonhi yakidur namar balabu automatik da kasimi. Ubes ru ulah kedup lang ya kasimi, ulah sengaw tenat haba ukudup ya ka. Henry uken mau ya kalok lajong, ulah kenyat ya kasimi syarut. Ubes ulah keli, balay kong pihla, jia ayu. Kasimi kalaong, ngating palat yaki kenyang apyeng, Henry kasyuak, klemdan hakamra. Ubes umnut syu ban pej markmat ya kasimi namar ulale ranya ka. Ha kasngi kababut, ubes umulet treno. Henry marsen pli ya ka jingkang. Ulap ya ka envelope babu hakmat jingkang, bat ulap pej badon ayu syapo. Henry don penban nakidur baya kedup ubes bat kasimi. Ubes ulah kendit ba ulah syak syandor kapor bu ya kedup bat ka hakam rasum. Kasimi ru kawan haying jong ubes ka badde ya ka envelope ka yam artat pat kalaong. Bes pej manu ba syandor yang ngabat pi ya kapor bang kedup ya pi.
Kaya tu arta ti ubes, badon ubriu bafun nga, uong ladangam ay silak te kini kidur ngan lej ay ha ulog jonga. Ladalap ulog jonga, tengam tip syu unlek kumno, bat manu bawan syondur klam akor yang ngi kumne. Ubes uklam nang ong ay usu ay kapisa ya kasimi silak tingka. Ubes uklam perkat sniu ay ya kasimi, usan niya bet jaka kumba usan niya meno. Ha kasngi kababut biang, kasimi kalapan biang yang kapisa sa kumbasan lak tingka ay ya ubes. Ubes ulah perkat, na engan nyo haduk sanlak tingka. Watla kataru, ubes ulah ay biang yang kasimi sa kumbasan lak ay banlet ay uta unong syondur tu yaki. Ubes ulah krek banlet siya yingkmi jong karima nakabenta kajingyo to upara kensi jong u. Kasimi kalawan panbiang sa arlak tingka na ubes. Ubes ulah perkat, bakadon ka na lendet jonga, watla mengaru ngelabakla. Ubes umbanse ulah phone nya karima bat ulah ya thulut ya kidau baro hakalok jong u. Karima ka wanno haying wut nakabenta jong ulok. Enda karima kalawan haying, kasimiru kalawan haying jongki hakapor janmiet ban wan shim pisa ha ubes. Kasimi ka kendit bakarima kadon haying. Kasimi kala keli, piwan meno. Karima kalaong, ngawan mentahi. Karima kalaong, balay simi pi klametu yang nga habadon masyondur ya pi bat ulok jong nga kumne. Karima kala shim ya kador bat kalaong, mentangan le cha police station ban le IFIR, mano balik kumne. Kasimi katang syu asngaw ya kakertiang jong ki polit, kala tiang bat kala play ki jingle jong ka, badai maka kabasyondur. Kasimi kelapan ma piki baro arngod. Karima kalaong yaka, simi kumma pi tiang ampat julap kentay. Kumno pim le ran, tang namar ba pikwa pisa, pimut penpraya ka ying jonga, poit ka klam akor. Kat ka jingla ulok jong piru pidang nuot ban le kumne. Kasimi ka yam hang tamarway. Ubes bat karima ki mino hang ta haja kasa, kilit sano chka wepat ka jaka. Lada episode tenat, sengupa like, share, bat subscribe ke channel, bat saya komen. Kublai sipun para log ya ka jingkersan jong pi ya ka janai story channel.